Presyo bahai ki perlok ki baju singu tenat ban pe ye ke channel te andai kesin ke ban kong pe wat klet ban ai ka jing kershan da ka ba pi share like but subscribe te kan ke dai ka English Hindi translation to Khasi part bakhatsan te ngalapen mi ye ke ki part ro te la da pi kwa ban tip kham bha la ne kwa ban tip shu te ska bha pe ye ki part ke bangalapen mi shiden te klem da pen slam perlok aleng ne pe. Why don't you understand me? In Hindi, तुम मुझे क्यों नहीं समझते? Khasi balai phim ngotho yanga. Stop making excuse. Hindi बहाने बनाना बंद करो. Khasi संगे का आइडाव. Why does it always happen to me? Hindi ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? Khasi balai kasajia yanga kumne. What should I do now? Hindi आप मुझे क्या करना चाहिए? Khasi ka ai ngan le menta. Why I'm not able to do this? Hindi मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? Khasi balai ngamla banle ya kani. What was that? Hindi वो क्या था? Khasi cái kata. I'm feeling sleepy. Hindi मुझे नींद आ रही है. Khasi ngala samthya. I'm tired and I'm going to sleep. Hindi मैं थक गया हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ. Khasi ngala thaj but ngan lech thia no. I fell asleep early last night. Hindi कल रात मैं जल्दी सो गया. Khasi ngayo thia kloi menin. Did you sleep well? Hindi क्या आपको अच्छे नींद आए? Khasi phiyo thia bha. Yes, I sleep well. Hindi हाँ मैं ठीक से सोया. Khasi hỏi ngayo thia bha. I had a dream last night. Hindi कल रात मुझे एक सपना आया. Khasi ngapho sniu menin.